Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibaku Media TV. Reka nizere ko muguwe neza. Nizere ko tugiye kubana rero muri iyi nkuru cyangwa se muri amakuru azindutse avugwa muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 13 Mata 2026. Ni umunsi rero dusorezaho icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Ari nako kandi dukomeza urugendo rwo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu minsi 100. Birumvikana ko rero ni icyumweru gikomeye cyane tugomba kuba twakwihanganisha cyangwa se dutangira twihanganisha abarokotse jenoside cyangwa se abacitse ku icumu rya jenoside, ariko turasabira abo jenoside yahitanye kugira ngo mu by'ukuri Imana ikomeze iborohereze aho baruhukiye. Hanyuma rero nimunyemerere turebere hamwe ibyo murasirazo w'igihugu cya Kongo. Ikibazo cy'umutekano gikomeje gukomera cyane, gikomeje kurushaho gufata indi ntera, guhindura mu by'ukuri icyerekezo. Aha noneho tujye kureba hamwe uburyo ibya Perezida Tshisekedi bigeze ndabyita ku musozo, bijyanye nuko amaboko amurwanya akomeje kugenda yunga ubumwe ndetse akanubaka imbaraga zikomeye. Ntabwo nkomoje ku ihuriro AFC M23, ntabwo nkomoje kuri iri shyaka Suvora RDC, ni byinshi ngiye kuba mbabwira. Ibimenyetso by'uko Perezida Tshisekedi yashyizweho na Perezida Joseph Kabila twagiye tubigaragaza mu bihe bigiye bitandukanye. Uburyo rwose witwaga Colonel Nanga, uyu yari perezida wa komisiyo y'amatora seni muri Republika Demokarasi ya Kongo, yicaye we na Joseph Kabila bagapanga uburyo bagiye gushyiraho Tshisekedi akaba ari we perezida w'igihugu, hirengagijwe ko witwa Martin Fayulu ari we wari watsinze amatora. Ibyo twagiye tubigarukaho, ariko uburyo Tshisekedi yaje kubihinduka, ibyo bari bapanze mbere akaza kubitera ishoti agakora ibye, rwose byarashoberanye cyane. Aka kanya ntabwo ari inkuru nshya, ni inkuru yabaye kimomo ko Joseph Kabila Kabange ari Goma ndetse ari kumwe na M23. Igihamya si kira gitero cyagabwe ubwo guverinoma Kinshasa yagabaga igitero ejo muri Orurwe mu mujyi wa Goma muri quartier Himbi ikoresheje drone yahitanye Umufaransa Karine Wise. Ahubwo noneho icyaje kugaragara nuko hari hagamijwe ko Kabila yicwa n'icyo gitero. Nyuma rero yaje no kugaragara ku mbuga nkoranyambaga aganira na kimwe mu abikomeye cyane ku isi, agaragaza ko ahari kandi ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiye kuba bushyirwaho iherezo. Aka kanya ntabwo bikiri nkuruko, ndetse na M23 nayo ubwayo yemeza ko iri kumwe na Joseph Kabila Kabange. Ejo bundi rwose umuyobozi w'ihuriro AFC M23 ari we Colonel Nanga Yoberuwo yemeje ko Kabila Kabange ari muri iki gihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe rero Nanga yashimangiye ko Kabila ari hari Goma kandi ko rwose bari kumwe mu mujyi umwe ndetse wo guharanira impinduramatwara. Ibyo ntabwo turi bubigarukeho. Tshisekedi yambuye Joseph Kabila mu by'ukuri ubudahangarwa bwo kuba umusenateri ubuzima bwe bwose. Yaramukatiye igihano cy'urupfu ngo kubera ko ashyigikira umutwe mu by'ukuri ukorera mu kwaha kw'amahanga cyangwa se umutwe ukorana n'u Rwanda ngo wa AFC M23. Ibyo rero bikamuhesha mu by'ukuri ibihano bikomeye birimo igihano cy'urupfu. Ubu kuri ubu Tshisekedi yakatiye igihano cy'urupfu Joseph Kabila Kabange. Akomeza gusohoka amakuru yuko yaba ya Kabila ngo yaba higishwa uruhindo na magingaya, hari n'abahwihisa ko yafashwe, ariko ibi byo nta kuri guhari. Icyo nshaka kubabwira rero ni ikijyanye n'amasezerano Kabila yagiranye na Tshisekedi mbere yuko Tshisekedi ajya ku butegetsi, ariko aka kanya yose Tshisekedi yarateye ishoti arayigarama akora ibye ndetse yirengagiza ibyaganire na Kabila ku mugaragaro. Nibyo rero nashyize ku murongo w'ibyigwa cyangwa se w'ibyo tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru, tubive imuzini muzingo muri aya makuru 5 kuri 5. Ni Tshisekedi bisa naho ashaka kuza gukubitwa icyo nakwita kudeta cyangwa se gukurwa ku butegetsi. Suko ari intego ya AFC M23, suko ari intego ya Suvora RDC, ni ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo mu by'ukuri akomeje kunengwa n'abatari bake hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Dore ko muri inkuru tuza gukomoza no kubyatangajwe n'umuvugizi w'ingabo za Uganda Felix Kurayige, wakomoje mu by'ukuri ku busembwa bwa guverinoma ya Kinshasa, waje avuga akurikiye cyangwa se bikurikiye imyigaragambyo imaze iminsi mu mujyi wa Kinshasa y'abaturage bavuga bati Tshisekedi akomeje gushyira imbere intambara nk'agakingirizo mu by'ukuri ko kuduhuma amaso ngo tutabona ko
ko ubuyobozi bwe bufite ikibazo gikomeye. Ubwo rero ngiye kuba mbabwira byinshi. Iyi M23 ihanganye na Tshisekedi ashinja kuba ifashwa n'u Rwanda ndetse ko Kabila nawe ayiri inyuma. Ndagira mabwiza ukuri ko byigeze kubaho ko Kabila ari we warwanaga na M23 ndetse rwose azana kwirukana mu mujyi wa Goma. Murabyuka nyuma yuko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Joseph Kabila wari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri 2012 mu kiganiro bari bagiranye n'abanyamakuru byari ku mugoroba tariki 21 Ugushyingo 2012 muri Uganda. Abakuru b'ibihugu byombi Museveni, Kagame ndetse na Kabila bari bagize gutya basaba ingabo za M23 kuva mu mujyi wa Goma zari zimaze iminsi mike zigaruriye. Aka kanya M23 ubwo iri Goma ndetse aho iri ni mu matware mu by'ukuri yayo, bisobanuye ko na Joseph Kabila kabaye nkuko bishimangirwa ariho nawe aherereye. Aka kanya icyitwa impinduramatwara izaharanirwa, Kabila ari kumwe noneho n'uyu mutwe yirukanye mu mujyi wa Goma. Ndagira ngo mubyumve neza mwumve uburemere bwabyo. Aka kanya ihuriro Sivola LDC biravuga ko ryakoze inama ikomeye cyane yigira hamwe irebera hamwe uburyo imikorere ya Tshisekedi icumbagira, ndetse rwose iyi nama ngo yigaga ku buryo Tshisekedi yafa ku butegetsi. Ntiharasohoka imyanzuro yayo mu buryo burambuye ngo tuyibagezeho, ariko abashinze uyu muryango Sivola LDC bayobowe n'uwahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila Kabange baramagana ihohoterwa rikomeye ngo kandi rikomeje gukorwa harengwa ku burenganzira rusange bw'abaturage n'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Banagaragaza ko ngo bafite impungenge zikomeye ku bijyanye n'icyizere cy'amahoro mu burasirazuba bwa Congo kuko bigaragara ko kigenda kirushaho kuyoyoka. Ubwo rero ariko kandi banarebeye hamwe icyo bagomba gukora. Aka kanya ibya Tshisekedi ku butegetsi arashaka ngo kwiyongeza indi manda, akaba yakora n'icyitwa inzibacyuho, ariko kandi bikavugwa neza ko ubwo inzego cyose nzi uko bije, ahubwo arashaka kwiyongeza indi manda. Ahubwo noneho ntabwo bishobora kuza kumuhira bijyanye n'amakuru nzanye aka kanya. Reka ese waruzi neza ibyo Tshisekedi na Kabila bemeranyijeho? Ntabyo waruzi? Ese waruzi amasezerano y'ibanga hagati ya Kabila na Tshisekedi yabayeho mbere yuko Tshisekedi ahabwa ubutegetsi? Ntabyo waruzi? Nibyo nje rero ngo nkubwire muri iyi nkuru. Mbere yuko twinjira muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Uvira, tukinjira ku ndondo ya Bijombo mu mujyi wa Uvira rwagati, tukarebera hamwe uko byifasha hagati ya M23 ndetse na FARDC. Bigaragara neza ko M23 yamaze gufata umwanzuro ugaragaza kurambirwa gukomeye, ivuga iti rwose tugomba kwisubiza uyu mujyi. Turebera hamwe uburyo hakomeje gukorwa ranfort ku ruhande rwa coalition, abagize P5 bakaba bakomeje koherezwa abayobozi n'ibikoresho bya gisirikare ku mirongo y'urugamba. Imbere gato yuko ku munsi kuri uyu munsi rwose haza kubaho ibiganiro hagati ya guverinoma Kinshasa ndetse n'ihuriro AFC M23 irabera hariya mu Busuwisi. Twamaze no kumenya amakuru yuko rwose iyi nama cyangwa se ibiganiro bitaza kubera hano i Geneve mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubusuwisi, ahubwo hatangajwe kandi gace cyangwa se undi mujyi biza kuberamo. Mbere yuko tubyinjiramo gatanuko kandi tunerebera hamwe nanone ibijyanye na poli ikomeye cyane yashyizwe hanze igaragaza ubufasha bwa Uganda ku ruhande rwa M23. Reka mite ntangira nkubite mbangura babwire ku masezerano cyangwa se ibikuye mu masezerano y'ibanga Kabila yagiranye na Tshisekedi mbere yo kumwibira ubutegetsi. Mbere yuko rero tubyinjiramo byose, nyamira ubanzu nkandira hasanitse subscribe cyangwa sabone, ubundi nkandire like tubone ko bikunda, udutima muri comment utanga n'ibitekerezo, ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ukabikora mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo akunze kumvikana ashinja Felix Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi kwica amasezerano bagiranye ubwo yamushyikirizaga ubutegetsi. Muri 2019 nibwo Tshisekedi yashyikirijwe ubutegetsi nyuma yo kwibirwa amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu. Byaje kumenyekana ko yari yatsinzwe n'umunyapolitike Martin Fayulu. Ibyuko Tshisekedi yibiwe
amajwi byanakunze kugarukwaho kenshi na Colonel Nanga muri icyo gihe wari perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Seni, ni mbere yo gushwana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi akiyunga ku mutwe wa M23 muri iki gihe bari kumwe mu ihuriro Alliance Fleuve Congo. Joseph Kabila Kabange mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru The New York Times yavuze ko yahisemo kubika kopi y'amasezerano yagiranye na Tshisekedi ubwe kuko yarabizi ko iyo ayiha uruhande rwa Tshisekedi rwari buhite ruyikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero twashoboye kubona inyandiko y'umwimerere y'amasezerano bari abagabo bombi bagiranye. Ni munyemerere rero nyahero ayo masezerano byiswe ko agamije umutekano n'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizweho umukono ku ya 8 Mutarama 2018 yasinywe hagati ya Felix Tshisekedi Chilombo nk'umuyobozi mukuru w'ihuriro rya Politike ni Cap pour la changement cyangwa se Kashe, aho yiswe uwasinye wa mbere na Joseph Kabila Kabange nk'umuyobozi mukuru w'ihuriro rya Politike Front Commune pour le Congo cyangwa se FCC wiswe uwasinye wa kabiri. Hanyuma mu rwego rwo gutuma habaho ihererekanya ry'ubutegetsi mu buryo bwubahiriza amategeko, gushyiraho ubutegetsi busimburana burambye ndetse no kubungabunga umutekano n'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tshisekedi yemeye gutanga ubudahangarwa busesuye ku muryango wa Kabila, umuryango n'abari abayobozi mu butegetsi bwe, kutazabacira imanza ndetse no kubazirikana ku byaha byose, kubakurikirana ku byaha byose bakekwaho, ibyaha by'ubwicanyi, ibyaha byerekeye ubukungu ndetse n'ibindi. Mu ngingo ya kabiri y'amasezerano kandi Tshisekedi yemeye kugirana ibiganiro no kumvikana hagati ya ubwe ndetse na Joseph Kabila mbere yo gushyiraho abayobozi mu nzego zitandukanye, cyane cyane inzego z'umutekano, ingabo, polisi n'inzego z'ubutasi, ubutabera, ibigo bya leta ndetse n'ubuyobozi bwa za teritwari. Mu ngingo ya gatatu Tshisekedi yemeye ko umuryango wa Kabila, umuryango wa Politike wa Tshisekedi uzashyigikira umukandida wa FCC mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2023. Ubwo ayo masezerano yasinywaga kandi hari abahamya mpuzamahanga barimo Uhuru Kenyatta wari perezida wa Kenya, barimo perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri, cyo kimwe na Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Hari kandi abahamya b'imbere muri Kongo barimo General Delphin Kahimbi woza kuriye ubutasi nyuma kaza gupfa urupfu rudasobanutse, harimo General Celestin Mbala Munsese wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC mbere yo gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru, na General John Numbi wabaye umuyobozi mukuru wa polisi n'umugenzuzi mukuru wa FARDC mbere yo guhunga kubera uruhara akekwaho mu rupfu rw'imirimbanyi Floribert Chebeya. Hanyuma rero hari kandi General Amis Kumba uzwi nka Tango, yitwa Tango Fall, asanzwe ari umugenzuzi mukuru wa FARDC ndetse na Generali Jean-Claude Yav Kabeya wahoze ari umuyobozi w'ibiro bishinzwe igisirikare mu biro bya Tshisekedi mbere yo gutabwa muri yombi mu mwaka ushize. Mu gihe Tshisekedi yari yarebeye ko nta muntu wa hafi ya Kabila azacira urubanza, uyu mushyikirije ubutegetsi ari mu bo yahereyeho kuko amaze igihe yarakatiwe igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kugambanira igihugu. Tshisekedi kandi muri 2023 yanze gushyigikira umukandida wa FCC, ahitamo kongera kwiyamamaza mu matora yasize atorewe kuyobora Kongo muri manda ya kabiri. Ngibyo ibyo bemeranyijweho mbere yuko Tshisekedi ahabwa ubutegetsi, mbere yuko Kabila arekura ubutegetsi akabushyikiriza Felix Antoine Tshisekedi. Ese uko byumva niki Tshisekedi yakoze, niki yashimirwa na Kabila maginga ya, niki basi yitayeho cyangwa se yahaye umwanya ngacyubahirize? Eastern DRC, you see, nature abhors a vacuum, and Eastern DRC had a vacuum of state control. And you people are talking about M23 and now ready for me. There's over 130 groups inside the DRC. Yes. Now, birasa naho abenshi bakomeje kwibaza batese ubundi koko Uganda ntibyaba ari byo, ntiyaba ishyigikira umutwe wa M23. Turaje dukomoze kuri raporo imaze iminsi isohotse yashyizwe ahagaragara ishimangira ngo ubufasha igihugu cya Uganda cyahaye umutwe wa M23 ubwo buraga intwaro ukajya mu mirwano hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, gatangira ufata ibice nka Bunagana hariya muri teritwari ya Rucuru. Bikavugwa neza ko rero ubwo M23 yateraga iturutse mu gihugu cya Uganda
hakaba hari na support yahawe n'igihugu cya Uganda mu by'intwaro ndetse n'ingabo, dore ko byavuzwe ko ingabo za Uganda UPDF arizo zafashe umujyi wa Bunagana ziri nyuma ya M23. Ibyo ni bivugwa, ariko kandi ntabwo nje ngo tutinde kuri ibyo, ahubwo turebera hamwe n'ibitangajwe aka kanya na Felix Kurayige. Abashinja Uganda gushyigikira Kongo bakomeje noneho kubikomoza kubitangajwe n'umuvugizi w'ingabo za Uganda Felix Kurayige, waje ananenga ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko murabizi ko ubutegetsi bukomeje gukemangwa n'abatari bake nyuma y'uko amaze iminsi haba imyigaragambyo ikomeye cyane hariya i Kinshasa, imyigaragambyo y'abaturage bamaze iminsi bavuga n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bavuga bati bukomeje gushyira imbere intambara nk'agakingirizo k'ubutegetsi bubi cyangwa se k'intege nke za guverinoma ya Kinshasa. Uyu rero ni Felix Kurayige, ati Kampala yifuza kubona Kongo ihirutse igihugu kigendera kuri federation. Aho uyu generali wo mu gisirikare cya Uganda rero yanengaga abayobozi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo kuba bangamira iyo gahunda. Ese no kwivanga mu bibazo by'undi cyangwa se by'ikindi gihugu? Reka rero iyi ngingo tunayisangireho ibitekerezo, nyene ibitekerezo byanyu. Ati Kongo ikwiye kugira ubutegetsi bukomeye kandi buhamye. Hariya Kinshasa ko kuba hari ubutegetsi bukomeye kandi buhamye, kandi ngo butajegajega, ngo bufite ubushobozi bwo gushyiraho ubuyobozi bushingiye kuri federation mu bindi bice by'igihugu, ngo kugira ngo leta ishobore kugenzura neza igihugu no kuzuza cyangwa se no kusa ikivi. Reka bivuge gutya, kuzuza icyoho cy'imiyoborere kiriho. General Felix Kurayige niwe waje atangaza ibi ngibi. Ese birakwiye ko umuntu nk'uyu nka Felix Kurayige yaza avuga ku miyoborere ya Kinshasa agaragaza uburyo idahamye cyangwa se ijegajega? Reka dusangire ibitekerezo. Uganda na Kinshasa harimo akantu gahora kaza, nubwo bafatanya muri Operation Shuja yo kurwanya umutwe wa ADF. Murabizi hari Operation FARDC ifatanyije na UPDF muri Turi mu kurwanya ADF, n'umutwe ugendera ku mahame ya Islam, ariko kandi ubangamira umutekano wa Uganda n'abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri teritwari za Ituri ndetse n'ahandi. Ariko ejo bundi hari akandi kantu kabaye, ingabo za Uganda ubwo M23 yerekuraga uduce twa Kipese hariya muri Rubero, ingabo za Uganda nazo zahise zirekura uduce tumwe tw'ingenzi hariya muri iriya teritwari ndetse na Irumu. Byakuriye uruntu abenshi baravuga bati ni igihamya cy'uko Uganda ikorana na M23. Ubwo byaje bikurikira ubufasha Uganda ivugaho kuba iha M23 nyuma y'u Rwanda. Ahangaha hasohotse raporo ngira ngo twinjiremo dute tunerebera hamwe uburyo hakomeje gutangwa ranforo cyangwa se hakomeje gutangwa buri kimwe kugira ngo umutwe wa P5 abagize P5 ihuriro P5 yakayumba Nyamwasa mu by'ukuri babashe kwandagaza M23 ndetse na MLDP twirwaneho. Mfite na breaking cyangwa se inkuru yihutirwa cyane ivuga ko kuri ubu ingabo za P5 zakayumba Nyamwasa ngo zatangiye guhunga ziva ahitwa Muramvya zerekeza muri Uvira centre, nyuma yuko zamenye amakuru ko M23 ngo yiteguye igitero karundura karutaka kigomba gufata Uvira zinyuze mu misozi miremire ya Minembwe ndetse n'ahitwa muri Plain de Ruzizi cyangwa se mu kiba cya Rusizi. Ibirengo byatumye ingabo za nyinshi za P5 zisubira mu mujyi wa Uvira rwagati. Ubwo rero hari ubwoba bwinshi muri Uvira ko M23 ifite gahunda yo kwisubiza uyu mujyi. Ubwo turanabona rero no gukomoza ku makuru avuga ko hari uburyo bw'imiyoborere y'urugamba buri guhindurwa, hari n'abari guturuka i Bujumbura mu Burundi berekezwa hariya muri Uvira kugira ngo bajye kuburizamo ibitero bya M23. Turakomoza no kuri situation y'umutekano hariya muri Uvira muri axe za Mulongwe, haravugwa ikitwa Isasu nyuma y'uko ku munsi w'ejo hari abaye imirwano yeruye hagati ya Wazalendo ndetse na M23. Turashe tubikomozeho. Reka mpere kuri iyi raporo karabutaka ivuga ubufasha igisirikare cya Uganda ngo cyahaye M23 ubwo yuburaga intwaro mu minsi yashize. Mu myaka indi ishize ubwo M23 rero yafataga uduce tw'ingenzi hereye ahitwa Bunagana igafata n'ibindi bice bitandukanye byo muri teritwari ya Rucuru, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Birasa nk'ari raporo ndende cyane tugiye kuba twibandaho ivuga ko ngo Uganda yafashije mu ibanga rikomeye kugaruka kwa M23 kandi ibahanga ahantu
ho gushakira abarwanyi. Uganda ahangaha ngo yagize uruhare rutavuzwe cyane muri iyi raporo, ariko ngo rufite ibimenyetso byinshi mu kongera kubaho kwa M23 ifasha mu by'ukuri ngo umuyobozi wayo wa gisirikare gusubira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo 2017. Iyi raporo nabyo yabirebyeho ndetse ikaba ngo n'ahantu ho gushakira abarwanyi bashya, nk'uko bigaragara muri raporo yasohotse muri Mata 2026 yakozwe n'itsinda ni Congo Research Group cyangwa se CRG hamwe na Center on International Cooperation CIC yo muri kaminuza ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo gutsindwa kwa M23 mu mwaka wa 2013, benshi mu barwanyi bayo bari bacumbikiwe mu kigo cy'ingabo za Uganda mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu. Mu mwaka wa 2017 Sultani Makenga ngo yavuye muri icyo kigo ajya ku misozi ya Sabyinyo iri ku mupaka uhuza Kongo, u Rwanda na Uganda. Nk'uko umwe mu bari hafi ye abivuga, ngo muri iyo raporo urugendo rwe ngo rwafashijwe mu ibanga rikomeye n'abasirikare bakuru bo mu ngabo za Uganda, ngo bamuhaye ubufasha buke mu gutambuka. Iyo raporo kandi ikagaragaza ko ngo icyo kugaruka muri Kongo kitari gahunda igamije kongera intambara, ahubwo ngo cyari igikorwa cy'abarwanyi batari bagifite icyerekezo bari muri Uganda. Ni naho muri Uganda M23 yatangiriye gushaka abarwanyi benshi kuva muri 2021, ndetse rwose ngo ikigo cya gisirikare cya Bihanga giherereye hafi ya Uganda ya hafi y'umujyi wa Kampala ngo cyabaye isoko nyamukuru yabinjijwe muri uwo mutwe wa M23, ngo ni kuri support ya Uganda. Noneho ngo iyo raporo kandi ikomeza ivuga ko ngo iki gikorwa ngo cyabayeho hari ubufatanye bw'ubutegetsi bwa Uganda, nanone kandi ngo ubushyamirane hagati y'u Rwanda na Uganda bwagize uruhare mu gutuma u Rwanda rwongera gufasha M23 mu mwaka wa 2021. Noneho u Rwanda ngo rwari rufite impungenge ko ibikorwa bya gisirikare bya Uganda muri Turi n'imishinga yo kubaka imihanda hafi y'umupaka ngo byashoboraga gutuma Uganda ngo ikoresha ubutaka bwa Kongo mu guhungabanya umutekano warwo. Hari kandi n'amakuru avuga ko abasirikare ba Uganda UPDF bagize uruhare mu guhugura abarwanyi ba M23 mu kigo cya Canzu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo bafatanyije n'abasirikare b'u Rwanda. Iyo raporo ntiyasobanuwe neza cyangwa se ngo isobanure ubwumvikane buri hagati ya Kampala na M23, cyangwa niba ubu bufasha ari gahunda ya leta ya Uganda cyangwa ari ibikorwa byakozwe n'abantu ku giti cyabo mu gisirikare cya Uganda UPDF. Ibyo rero ni ibikubiye muri iyi raporo. Nagira ngo tubigendereho rero turasangira ibitekerezo, mumbwire ese iyi raporo ibyivuga cyangwa se ibyihamya murumva ari ukuri? Mumbwire. Uganda yafashije M23 kwisuganya ngo yongere igaba ibitero ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ese murabizi ko n'ubundi M23 yateye iturutse Uganda, ndetse niho yari yarahungiye. Bamwe bahungiye muri Uganda, abandi bahungira mu Rwanda ubwo batsindwaga, ndetse ubwo barekoraga umujyi wa Goma mu mwaka wa 2013 niba mbyibuka neza. Ariko se nk'iyi raporo isohotse n'imibanire hagati ya Uganda na Repubulika Demokarasi ya Kongo yari hari, murabizi ko bafatanya muri Operation Shuja barwanya umutwe wa ADF, nawo usa n'uwamaze kunanirana kubera ko izo operation zarabaye, hishwa abayobozi benshi ba ADF. Twagiye tubigarukaho na maginga ya izo operation zari zigikomeje zigikorwa, ariko zikaba zisigaye zigenda bigora intege. Ese byaba bisobanuye ko Uganda cyangwa se Repubulika Demokarasi ya Kongo yaciwe intege n'ubufasha Uganda iha umutwe wa M23? Reka dusangire ibitekerezo, nkeneye ko buri wese unyumva ahangaha agira icyo avuga kuri ingingo. Reka tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo, hakomeje guturuka amakuru ateye ubwoba cyane ndetse agaragaza ko mu by'ukuri impamvu y'impungenge ku baturage bahariya ikomeje kuba itanganururo. Abari mu Bijombo ahari muri teritwari ya Uvira muri groupement ya Bijombo ahangaha ku Ndondo, ugarutse nanone kandi mu bice by'Umurenge mu Minembwe, amakuru aturukayo ateye impungenge n'amakuru ari guca igikuba mu baturage batuye muri biriya bice. Havuzwe amakuru yuko iyi niyo ni nka breaking news cyangwa se ni inkuru nshya yihutirwa cyane, nshaka ko muhita mwumva aka kanya. Tumaze iminsi tubabwiye ibya P5, tubabwiye iby'abarwanyi bagera ku 4,000
bamaze iminsi binjiye hariya mu bice by'Umurenge. Icyari kibazanye ni uguhangana na M23 ndetse n'imigambi mibisha ku Rwanda ndetse n'abanyekongo ngo bw'abatutsi n'abanyamulenge bamara kubica bamara kubamara ngo bagatera u Rwanda bakaruhungabanyiriza umutekano. Murabizi ko igize P5 harimo izo za RNC bifatanyije n'aba ba FDLR na za FLN bamaze iminsi banatorezwa hariya i Bujumbura mu Burundi. Twakiriye amakuru ejo muri tariki 4 Mata avuga ko aba inyeshyamba zibarirwa byibuze mu bihumbi 4 zo mitwe ya P5 irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zamaze kugera i Murenge muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko zari zimaze iminsi zisoje imyitozo ikomeye cyane. Imyitozo zari zimaze igihe zikorera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akavuga ko rero tariki 4 Mata aribwo ziri ya nyeshyamba nyirizina zageze ahitwa ku Ndondo ni mu misozi miremire y'Umurenge, ariko ngo zizamana masa kubera ko ibikoresho byari kwifashishwa mu rugamba cyangwa se muri ubu bwicanyi ngo byahiriye hariya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi muri Kambase mu kigo cya gisirikare cya hariya ku Musanga mu mujyi wa Bujumbura. Twabigarutseho ibyiturika rya biriya bisasu biriya bitwaro byahiriye hariya muri kiriya kigo cya Kambase. Noneho izo ntwaro rero baravuze bati ntitwategereza ngo haboneke izindi, ahubwo binjira n'intwaro gakondo ndetse n'imbunda nkeya ziri aho ngaho zo kwifashisha byako kanya. Akandi ahangaha bikavugwa ko yaba abarwanyi ba P5 nyuma yo kugera i Murenge n'agahinda kuko badafite intwaro zihagije binjiranye cyangwa se bakiriwe n'uwitwa Lieutenant Nyamusaraba Alexio umutwe wa Gomino usanzwe ukora na leta ya Kinshasa. Uyu mutwe wa Gomino ukaba nanone muri no minsi ahitwa Bijombo umaze iminsi ukora ibikorwa by'ubusahuzi n'ubugizi bwa nabi no gufata ku ngufu hariya muri groupement ya Bijombo. Icyo nshaka kubabwira ahangaha nuko ibikorwa by'aba bantu bikomeje gufata indi ntera muri izi axe za Uvira no muri axe za Bijombo muri territoire n'ubundi ya Uvira nyirizina. Amakuru aravuga ko ndetse n'amakuru mabi cyane nihutirwa cyane. Hari video yagaragaye igaragaza bamwe mu basirikare bo mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo bikoreye amasanduku bigaragara ko yarimo abasirikare nyine bishwe barasiwe hariya Murambya, ndetse bikagaragara neza ko ngo M23 twirwaneho babaze iminsi babavunira umuheto. Abo basirikare ngo bariye cyane abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ndetse ngo hafashwe n'izindi ngamba zikomeye zigomba gusiga M23 itabasha kongera kubabaza abo ku ruhande rwa coalition. Hanyuma bikavugwa neza ko ngo ahangaha ni article isa niyanditse bivuga ngo abasore b'intarumikwa cyangwa se b'intoranywa batwirwaneho bagize itsinda ry'abamudahusha ngo bakoze icyo bise operation umuretezo, ngo basa nk'ababaza cyane abo ku ruhande rwa coalition, ngo barashinka ngo n'inyana zazo. Ubwo ntabwo ari ukuvuga ngo barashinka, ahubwo barashe ngo abakuru muri iryo huriro P5 ndetse n'abana babo cyangwa se n'abato kuri bo ubwo bivuze ababayoboye. P5 ubwo ni FARDC, FDNB, FDLR bakomeje kwica inka z'abaturage no kubangamira abaturage. Twagiye tubigarukaho, ariko ndagira mbabwize ukuri ko mu minsi nk'itatu ishize twirwaneho imaze guhitanamo abagera kuri 45 bari bagabye igitero simusiga kwirindiro nyuma yuko twirwaneho yari igabye igitero simusiga ku birindiro by'ingabo za Kongo FARDC na P5, FDNB ndetse na FDLR zarimo zica zikananyaga abaturage b'inzirakarengane. Amakuru atugeraho rero dukesha radio Umurage avuga ngo mu by'ukuri wari uyoboye izo ngabo zose ku Ndondo hariya ya Bijombo ukomuka muri uwo mu ruhande rwa FARDC yaje guhitanwa na mudahusha abo twirwaneho. Ubwo rero ngo umurambo we niwe nabonaga rwose muri iyo video iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri X, niwe watambagizwaga hariya muri Uvira. Ubwo rero amakuru akavuga ko hari n'abakomeretse bari hariya mu bitaro by'umujyi wa Uvira. Amakuru kandi agakomeza avuga ko iyo operation yitswe ngo ni umuretezo yamaze iminota 30 gusa isiga mu kiriyo abo ku ruhande rwa coalition cyangwa se abo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Amakuru mabi akomeje kuvugwa cyane ku ngabo z'u Burundi na P5 ya General Kayumba Nyamwasa akomeje gushimangira ko abo ku ruhande rwa P5 ndetse na FDNB batangiye guhunga
ariko banasahura imitungo y'abaturage, ndetse nyuma y'uko ejo ndi bishe inka 13 barazinyaga rwose zirabura. Abo ku ruhande rwa coalition bakubitiwe ahitwa Murambya, basa rwose n'abatanze ikiguzi cy'izo nka, kuko twirwaneho ngo yarabakubisira bahondagura, irabashwiragiza mu buryo bukomeye cyane butanasanzwe. Hanyuma andi makuru yihutirwa cyane rero, nyuma y'uko bamaze kubona ko bajegajega cyangwa se badafite uburyo bayobowe neza ku mirongo y'urugamba, ibujumbura mu Burundi niho bikorewe. Colonel Fabien, iyi ni breaking news. Hari utwa ngo ni Colonel Fabien Mukeshimana wabaga ibujumbura hamwe na General Jeva. Uyu muramuzi, asanzwe yitwa ngo ni Hakizimana Twane Jeva, avuka mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Kanjongo, akaba atuye mu gihugu cy'u Burundi. Asanzwe akuriye umutwe w'inyeshyamba za FNL. Ubu rero ngo yoherejwe igikubagahu mu burasirazuba bwa Kongo, yohereje ikubagaho, yafashe decision yoherezwe yitwa ngo ni Colonel Fabien Mukeshimana. Uyu rero ngo aze abari uyobora ibikorwa bya P5 muri Au Plateau, hariya muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Nyabuneka rero bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV, izi ngabo za P5 zakayimba Nyamwasa, amakuru tugira nuko zatangiye guhunga muri za Murambya zerekeza Uvira centre, nyuma y'uko zamenya amakuru ko M23 yiteguye igitero karundura kigomba gufata Uvira, ngo banyuze mu misozi miremire ya Minembwe ndetse na Près de Ruzizi. Ayo makuru yamaze nayo kuba atugeraho, byatumye rero ingabo nyinshi zisubira mu mujyi wa Uvira. Ubu hari ubwoba bwinshi muri Uvira ko M23 ifite gahunda yo kwisubiza uyu mujyi w'ingenzi cyane wa Uvira, w'ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, ushobora kuba wakwigarurirwa na M23 nyuma y'uko uyu mutwe urekuye uyu mujyi muri Mutarama uyu mwaka wa 2026 ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Uvira imaze iminsi ivugwamo igisa nkaho ari tuze, ariko abaturage impungenge ari zose bavuga bati ntago twakwiyumvisha ibiri kutubaho, kubera ko kuyoborwa na coalition wasogonye ku cyanga cy'amahoro ya M23 birasa naho rwose ari ukunyagwa zigahera. Ku munsi w'ejo havuzwe imirwano ahangaha Uvira, ndetse imirwano irakomera, havuzwe imbunda ndetse nini ndetse n'into muri izi axes za Uvira, ndetse mu ijoro ryo ku gatanu rikira ku wa gatandatu rwose ahagana saa 6 z'ijoro n'iminota 28 abariyo baravuga ko bongeye gutungurwa n'urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu gace ka Mulongwe ugana ariko kuri axe ya Kasenga. Ngo icyateye ku kurasana ntikiramenyekana kugeza ubu, ariko byongeye gukaza impungenge z'umutekano mu kimaze igihe ugaragara muri uyu mujyi uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Bibaye mu gihe Uvira igenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Congo FARDC, waze rero na FDLR, iz'u Burundi FDNB ndetse n'abacancuro n'abanyangola barimo. Hanyuma ariko byongereye umwuka w'ubwoba cyane mu baturage bahariya Uvira. Tukigaruka ku byavuzwe hariya muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Uvira, reka turebere hamwe noneho ibivugwa ku ndondo ya Bijombo nyirizina. Ikinyamakuru Minembwe Capital News hari byo cyabashije kwandika gikomoza ku bikorwa byakomeje kuranga abagize coalition, by'umwihariko ihuriro P5 hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Duhereye ku ndondo ya Bijombo, ahanga ku ndondo ya Bijombo ni mu misozi y'Umulenge, mu gace ka Ndondo muri groupement ya Bijombo teritwari ya Uvira, hongeye kuvugwa imirwano ikomeye yasize ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo n'iz'u Burundi rihuye n'igihombo gikomeye nyuma yo kugabwaho ibitero bya drone. Amakuru aturuka muri ako gace aremezwa neza n'abaturage ndetse n'abandi bahari, avuga ko ngo izi ngabo zarashweho n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone mu bice bitandukanye birimo kumurambya kwa Nzamwita, aho bivugwa ko zateje igihombo gikomeye mu basirikare, bigatuma abasigaye bakizwa n'amaguru berekeza muri axe za Uvira. Umwe mu batanze aya makuru yagize ati haje drone ebyiri zibamishamo amasasu menshi ku Murambya ndetse kwa Nzamwita, zirabakubita bikomeye, abasigaye bahise bahunga berekeza Uvira. Undi muturage wo muri ako gace nawe yavuze ko ibyo bitero byatangiye mu ijoro ryo ku wa gatanu rikira ku wa gatandatu tariki 10
n'enye Mata bikomeza no mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki 12 Mata 2026 aho indi drone yongeye kugaba ibitero ku ngabo zari zimaze gusubira inyuma. Nubwo umubare nyawo w'abahitanywe n'ibi bitero utaratangazwa ku mugaragaro, amakuru yizewe aragaragaza ko abasirikare benshi cyane cyane mu ngabo z'u Burundi n'iza Congo FARDC bahasize ubuzima mu gihe abandi benshi bakomeretse bikomeye. Amakuru atugeraho kandi akavuga ko ingabo nyinshi zahungiye mu by'ukuri ku misozi irimo umusozi wa Kirungwa, aho zimwe zikomeje kumanuka zigana mu mujyi wa Uvira ziri mu kavuyo gakomeye. Ikindi kandi kivugwa nuko ngo izi ngabo zasize mu by'ukuri nkuko bigaragara hangaha zasize inyuma ibikoresho bya gisirikare byinshi, bikavugwa ko rwose birimo imbunda ziremereye, izirasa amabombe ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye hariya byifashishwa ku rugamba. Hanyuma abaturage bakavuga ko kandi ngo hari n'imirambo myinshi y'abasirikare b'u Burundi ndetse n'aba FARDC ngo yasigaye ku misozi cyane cyane ahabereye ibitero, harimo hitwa ku Muramvya, aho bivuga ko hari niyatawe mu buryo buteye impungenge. Ibitero rero byabaye mu gihe n'ubundi mu cyumweru gishize izi ngabo zari zazamutse mu duce dutuwe n'abanyamurenge, aho zagize gutya zita zitangira kugaba ibitero muri iyo mihana irimo Uwagongwa, Mitamba na Muramvya, aho zari zatangiye ibikorwa by'imirwano bikomeye zigamije gusenya ndetse no gutatanya abaturage b'abanyamurenge. Ku rundi ruhande umutwe twirwaneho urwanira kurengera abaturage b'abanyamurenge wakomeje guhangana n'izi ngabo ugerageza kuzisubiza inyuma mu bice byinshi byo ku ndondo ya Bijombo. Aka karere ka Minembwe rero na Bijombo kamaze igihe kirekire karangwa n'umutekano mu kiterwa n'imirwano ihoraho ihanganishije abanyamurenge. Kugeza ubu amakuru ava muri ako gace aragaragaza ko rwose ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC n'iz'u Burundi FDNB rwose ngo rikomeje gusubira inyuma mu bice byinshi byo ku ndondo. Ahangaha ni mu gihe twirwaneho bavuga ko bakomeje kugenzura ibice bimwe by'ingenzi muri izo axe. Hanyuma mbere yuko ku munsi w'ejo haraba hatangiye ibiganiro hagati ya guverinoma Kinshasa ndetse na M23, bwa mbere bigiye kubera hariya i Geneve mu Busuwisi, bigahuza M23 ndetse na Kinshasa. Ni ibiganiro bigomba kubera mu Busuwisi ariko bikaba ari bya bindi n'ubundi biri mu murongo w'ibyadoha. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rero ryashinje leta ya Kinshasa gukoresha imbaraga za gisirikare zirimo n'indege zitagera abapilote zizwi nka drone mu kurasa abaturage batuye mu bice bya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iri huriro rero rivuga ko ibyo bikorwa ari bifata nko kwirengagiza nkana inzira y'ibiganiro by'amahoro biteganyijwe kuba hagati y'impande zihanganye. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFC23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yavuze ko rwose ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ryagabye ibitero bikomeye mu bice bituwe cyane rikoresheje drone hagati ya saa 4 z'ijoro kugeza saa 10 z'igitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 11. Yongeyeho ko ibyo bitero rero byakomeje ndetse no kuri uyu munsi wo ku cyumweru bikaba byateye ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage. Lawrence Kanyuka yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo nkana kudobya inzira y'ibiganiro by'amahoro biteganyijwe rero mu Busuwisi. Ibi bikorwa byo kurasa abaturage ngo ni ikimenyetso cy'uko byatifuza kubahiriza ibyo ubutegetsi bwiyemeje mu nzira y'ibiganiro. Ihuriro AFC M23 rero rivuga ko iyi myitwarire igamije guca intege ibiganiro biteganyijwe no gushyira igitutu ku ruhande rwayo binyuze mu gukomeza ibikorwa bya gisirikare aho gushaka ibisubizo binyuze mu nzira ya Dipolomasi. Ibirego bije mu gihe hateganyijwe ibiganiro by'amahoro bizahuza intumwa za leta ya Kinshasa n'iza AFC23 kuva ku itariki ya 13 kugeza ku 17 Mata. Ibiganiro byari bisanzwe bibera mu mujyi wa Doha hariya muri Katari ariko byimuriwe iyo mu Geneve mu Suwisi ku busabe bwa Katari bitewe n'umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati ukomoka mu makimbirane cyangwa se ku makimbirane arimo leta zunze ubumwe za Amerika, Irani ndetse na Israeli. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru Jeune Afrique tariki ya 10 Mata agaragaza ko ibi biganiro bitazabera mu mujyi wa Geneve nk'uko byari byitezwe ahubwo bikazabera ahandi hantu hatatangajwe ku mugaragaro. Byongeye kandi Ubusuwisi ntibuzagira uruhare rutaziguye mu miyoborere yabyo mu gihe abahagarariye Qatar wazitabira ibiganiro ifashijwe uburyo bw'iyakure cyangwa se video conference. Ngaye nguko rero reka mu by'ukuri mbabwire ko
buri ruhande rwiteguye kuganira ndetse M23 yohereje intumwa zayo muri biriya biganiro, nubwo Kinshasa ikomeje kurenga ku mahame irasa ku baturage mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nk'ikimenyetso cy'uko irashyize imbere inzira y'amahoro.